على كل حال دبين صندوق dubbiin sun gidiraadha. Mucjizaa jechuu. Gidiraa xixiqqoo miti ammas. Gidiraan sun Aazar du'arraa kaasuu laallatti. Namtichi Ciisaan du'aa kaase sun Aazari. Isaa du'ee guyyaa 4 qabrii keessa taa'e kaase. Wanni beekuu qabdan Aazar nama beekamaadha biyya tana keessatti. Gidiraadha jette. Gidiraa hamma jettu silaa rakkoo hamtuu takkaan nu qunname jettee gaarii. Ammas waniin siif himuu barbaadu namtichi sun waan takkan goone kijibaa fi khiyaanaa malee. Yaa khabiirticha kabajamaa keenya. Oggota akka shawwadamtanii jirtan lamada shawwadamuu hin qabdan. Wanni mucjizaa jaaniin hin jirtu. Ani waaniin juun beeku. Ilmi Yonaakim kun du'aa ka'ee guyyaa 4 duratti khafayyaa qabu khada deemuu ta'uunsaa beekamaadha. Guyyaa 4 qabrii keessatti awwaalamee dabarse malee Isaa wajjin wal mari'atanii ta'uu qaba. Akkuma beekamutti Isaan Naasiriin kun mucjizaa takkan qabu. Yoo na gaafattan formaatni rakkoo kanaaf maali jettanii yoo kana gaafattan ta'e ani isiniin ja'a yeroo ammatti jirru kana keessatti ummata shakkisiisuu qabna. Dalagaa namtichi kun dalagu keessatti ummanni akka isa shakku godhuudha qabnaan siniidha. Isa dadhabsiisuu keessattis amma yaada bareedaa tokkotu naa dhufe. Kharasaa ummata erginee isa yeroo lammaffaatiif haa mokkoranii. Nama biraa du'e akka kaasu isarraa haa barbaadanii. Akkuma amma isiniin jedhe kanatti gizee isarra barbaadan waan kana akka godhu. Yoo danda'e karaa jirutti as deebisuu nama du'ee amata tokko taa'e qabrii keessa gizee sun yaa khabiirootti kabajamoo jechuun ni mala. Dubbiin tun mucjizaadha. Qalbifadha. Niniin jedhe yoo waan kana godhuu dandeeyu ta'e wanni kun mucjizaa dhugaa keessaa tokko ta'uu ni mala. Janna gizee sun. Yoo jiraachise maal goona duuba? Lakkii godhumaan hin danda'u godhu. Maaliif jette wanni sun bar waan hin taane takka. Fakkeenyaaf isarra barbaada. Akka karaa jirutti as deebisu nama beekamaa ta'e du'e amata hedduu dura du'e jechuu kiyya. Fakkeenyaaf akka eenyu? Akka Herodos guddaa. Herodos guddaa abbaa Herodos jechuu kan keeti? Khaniin jechuu barbaade ruuxii abbaa mooticha jazbaa suniiti. Dubbiin tun naaf jirte. Ruuxii abbaa jazbaa sunii jette. Naaf taatee jirti dubbiin tun afaa qaca. Isiniin qaradhaa yaa kabajamoo. Dubbii tana yoo ofirraa dhiisne gaarii na fakkaata. Wanni amma jechuun jirru kun yoo guurra Herodos calaw jette waan nu qabatu beeytanii. Dhugaadha. Haala kanaan qabrii keenya nutumaatu harka keenyaan qotate jechuu. Hatta isaan illeen rahmatan uf godhee du'aa nu kaasu gizee sun. Dubbiin sun irra hamtuu garuu yaa kabajamtoota. Herodos guddaan sun du'aa as ka'e karaa gabrummaa duraan itti jirru sunin nu deebisa. Bilisummaan teenya tan amma arganneetun fagaattee beeka. Abbumaatu beeka. Akkan goggodhu taa'u yoo du'aa ka'e namichi sun. Wanni shakkii hin qabne inni yoo as ka'e nu idil nu ajjeesa. Waan dahaba nuti manatti keessatti walitti qabne sun ni beeytanii misunee jana fita namichi rahmatan qabu ni beeytanii. Kanaafuu nurraa haa hafu.
eenyuun irraa dhorka yoo ka'e ho'isaafuu isni nama tokkoon falu ho'isaafuu nama qofa osoo hin taane nuti khabiirootii beeytal maqdis kana harkaa keenya faduu barnamichi taatan Herodoos jettaniisa kabajamtoota maal taatansa bara akka waan Ciisaan haasuu danda'u takka mucjizaasa akka nama dhugoomsee haasa'u jirtanii akkaan isin harkutti akkas fakkaatan yoo akkam taanaa keessa barseentanii wal mormu jirtanii amanaa kabajamtoota wanni Ciisaan godhe sun mucjizaadha lubbuu teenyaas dhugaa tana haa fudhachiifnu akkasi dubbiin fedhuu baannu nuti Ciisaa dadhabsiisuudhaafi akkanatti bat jirra nuti munaafiqa gurguddaadha yaa kabajamtoota haqanii beeyna garuu ni dinna nuti dhagayaa didaadha na jala sarara ni beeytanii jazaan nama nabittiin amannee maal akka ta'e jechuun nama ruuxii fi malaa'ikattiin amanne ni beeytanii jazaasaa Jibriil ruuxii malaa'ikaalee dubbii balaagalaa akkana haasaa ofirraa hadiisnume dhagayyaa khabiirticha isin aqiidaan teessan sirrii miti waan akkanaatitti akkan amannees ni beeyna garuu nuti firreessiyyoonninii fi ummanni idiluu shari'aa guututti itti amanna tawraat Muusaa keessatti himamee jira malaa'ikaanii fi ruuxiin akka jirtutti akkatti amannu gaa dubbachuuf yoo ta'e ani jecha kana wanni niin dubbadheef si aarsuu fi miti yaa firreessiyyicha taqiyyii keenya ani waanuma nan mul'atee itti amanu ani suniin dubbadhe bas gaariidha haya amma deemaatii Iisan Naasirii bira dhaqaatii gaafadhaa akka karaa jiruu as deebisu nama biraa kan amata homa hedduu dura du'e jechuudha amata homa hedduu qalbifadhaa waaniin isinii jee harfiidhaan haffaza amata homa hedduu ani niin beeka Sam ilma Nuux ilma nabi Nuux saalixticha sun awwoo keenya kaduraa jechu nuti Ibraaniyyoota ifi ammas abba guddaa Arabaatiisi inni qabriinsaa bakka beekamtuudha jirti bakka kabajaa qabdu jirti qabriinsaa jiraachisnuure garuu isinti walii galtanii jirtanii isa jiraachisuu kanarratti booda haasee rakkoon tokko hin uumamu jettanii itti walii galtanii jirtanii lakkee akkas godhuu hin danda'u maaliifin akkana isiniin juu ni beeytanii qabriin Saam amma qullaadha wanni hafee takka hin jiru bar eega du'een ture toora amata kuma sadiini tahaa fi bar kanaafuu qabriin sun qabrii qullaa biyyee bichaati jechuudha laal akkana kunu rabbittiin isiniif kakadha yaada kanaatu dhibbatti ta'e jechuu kuna garuu dubbii tana nama bakkaan geewu akkamitti argachuu gooftaa keenya amrii tana nusirratti dhiisi manguddoo arma dhaabbattu tanattiin siif kakadha yaa khabiirticha keenya gaarii nu lameen kun amrii ati baantu suniin dhaabbachuu ni dandeenya nu lameen dheeynee isaan morommaatti dheereysine hancufa afaanii goggoysina moromaa teenyatti dheereysina hanga muraada nuti barbaannu guutannuutitti yaa kabajamaa hayyee taate dubbiin dullachi isin dura dhaabbatu kan kitaaba Muusaa khaddamuun umrii isaa fixe yaada keessaatti fudhachuu ala filannoo biraan qabu kanaafuu deemaa akka wanni deemtaniif galma gahu asumaa hin du'aa isinii godha Saam ilma Nuux qabrii qullaadha maqmaqsa Oromootiin ijaan dhuufuun mariin dhuufan hin ajoytu kanaafuu nam takka nutti hin dhaqqabu
سري سري نندم يا أما. تفضل. Farhan Muhammad Gursum present. Farhan Muhammad Gursum present. يا برسيسة يا برسيسة خول دبرسين خيسو مجيس isin araman keessatti argamuu keessaniif haalaan gammannee jirra. Warri kunis kunoo saahibbootan kiyya. Saahibbootan kiyya warra Firriisiyyoonaatirraa Beetal Maqdis irraa dhufan gataa gaafii qabna jiru jira. Gataa. Isaan idiluu maaliif harka dhiqatansa? Darastichi sun maal jedhe? Ummanni kun maaliif harka isaanii dhiqatan jedhe? Tunkaa fi akkami dubaree kamte? Petros ija isaanii gizeen laalu habarsiisaa keenya kana waaqoo dhuftee manna fakkaata. Sirrii jirta. Wahumaa jira fakkaata bakkatan. Yaa Ciisaa gaafii takaan qaba. Maaliif fi hin kabajne warri si jala deemu aadaa abbootii teenyaa? Maaliif fi harka isaanii hin dhiqanne? Nyaata nyaachuu isaanii dura. Anis gaafii takkaan isiniif qaba. Maaliif shari'aa Rabbii balleeysitan? Qaalii isaa faalleeysitan? Maal goone? Nuti warra shari'aa Rabbii balleeysu. Ilmaan hiyyeeyyiitii irratti murteessitaniiti jirtan. Amma xiqqoo qaban afaanii fuutanii qodhaa Beetal Maqdisiif jettanii. Isaanis filannoo biraan qaban waan isin jettaniin fiduu malee silaa waan ilmaan isaanii nyaachisan isinii fidan. Duuba summaan rakkoo qaba. Qodhaa guuruun karaa Rabbiitii irratti hin jiru jechuu keeti ati. Yoo isaan ifiifuun qabne hoo ammas malee. Ijoolleen biraa rakkatti kuni maallaqa Rabbiiti ja'anii. Rakkoo guddoo keessa seenan. Nama mu'mina Yahudaa ta'e idil irratti
isarratti dirqama maallaqa isaa iddil karaa rabbiitti rabbaasuun rabbiif kanne jechuu. Yaa manguddoo malaanyaattuu hijibduule. Yaa Ciisaa, waan jechu jirtu beeytee? Yaa malaanyaattuule rabbiin baahii maallaqaa qabaa? Ittiin haajamu. Rabbii waan akkasitti haajamu irra dureessa. Manguddoo malaanyaattuule rabbiin nyaatatti hin haajamu. Akkasuma ammas dhugaatitti hin haajamu. Wanni nuti irraa barbaanne bara maallaqa isaaniitirraa hanga hawaatu qisha akkana zirii seenaniifi idil maallaqa isaaniitiimi. Us malaanyaata. Malaanyaattuulee keesha keessan guuttachuu fi miskiina cinqu jirtan. Isin ummata irratti ba'aa ta'u jirtan. Ba'aa isaaniit irratti ba'aa biraa irratti ta'u jirtan. Isin seera adda addaa ummata irratti fi'u jirtan. Kan ifiifuu isin seera sunitti hin deelayne. Beekaa zulmiin addunyaa tana irratti argamte idil sababa manguddoolee ganda keeysaatiin. Agartanii ni dhageessanii miti akkatti dubbisu jiru culamaa'ii gurguddoo Yahudaa tana. Mee naa himaa eenyutu ajaje akka nama gabbaran addunyaa tana irratti? Manguddoo fi khabiirootti dhaami fi baclabakiimi mooticha abbaa isaa jaalatu tokkoomi. Maqaan abbaa isaa Bacal ture. Bacal ture. Ni ajaje mootichi sun akka footoon abbaa isaa tolfamu. Akkasitti magaalaa walakkaa akka dhaabbatu godhe akka uummanni idil gabbaru. Eegasii mootichi labsii baase namni footoo sunitti dhihaatu nagaya taha rakkoon takka isan tuyxu je'ee labsii baase. Akkasitti dargaan zamana suni dargaaleen akkasitti ilillii fi waan adda addaa footoo suniif dhiheessu turan. Jaalala mooticha suni argachuuf. Yeroo xiqqoo booda garuu yeruma xiqqasho booda ililliin tun bakka buufamtee hara maallaqaa fi nyaataatitti hanga rabbii keenya jaanii aman takka gahan. Eeggasiiseen aadaan tun karaa shari'aa isaanii. Akkasitti sanamni Bacal faca'e addunyaa tanarratti. Rabbiin akkana je'e nabi Ashaa'iyaadhaan. Ummanni kun baaxiliin na gabbaru jira shari'aati yaballeessanii sunnaa manguddoo isaanii jala deemanii. Dhagahi deebisaa gaafii teetareefuu yaa khabiirticha. Waa nyaatanii dhuguun osoo harka hin dhiqanne nama hin najjisuutii beeki. Wanni afaanirraa karaa qaama namaa seenu abadan nama hin najjisu. Garuu wanni ilma namaa najjisu waan isarraa as bahudha. Akka yaada keetiititti yoon foon booyyee nyaadhe ifi nyaata najjisa biraa hin najjifamu jechuu keeti. Beeki macsiyaan qalbii ilma namaa keessan seentu. Garuu nyaata haraam nyaachuun waan rabbiin hin jaalanne dalaguu kan kee mul'isa. Beeki yaa khabiirticha yoo Yahudaan amma sanama mukaa fi dhagaarraa tolfame hin gabbarrellee sanama aynata biraa gabbaru jirti. Ciisaa sanama gabbaru jirtan nuun jetta. Mee nuti sanama gabbarraa? Manni Yahudaa sanama gabbaraa waa xiqqashollee hin qaanfattu. Jechi kun kufrii gurguddaa. Shari'aan hin jettu rabbi gabbare aqlii kee idilin. Qaamaa fi qalbii keessan idilinuu rabbi gabbaraan jettu shari'aan. Beeka wanni ilmi namaa jaalate idil sanama taha. Rabbii isaati taha. Sanamni nama zinaa godhu waan zinaatti godhu sunidha. Sanamni nama qaama isaa khaddamaa oolu qaama isaa suni. وصنم الطماع هو الذهب والفضة.
ميزان خنا ردا بداتي فلالا جزيسون بيتن سنما ميك بني إسرائيل سنما ميك أكا جبرو جرتو وجوس ديبي ساسار كتا ننديما Farhan Muhammad Gursum present. Farhan Muhammad Gursum present. Wang kana gulu kadan de on sohan. Ison doddo amma khasani ab. Rep ku hon rep ka duwe bu ya puri tim kyar ko face. Naganya ya zarbar du fi du do bu sakar gat namni bi kundu isni sahibai isa ti wal marihatini fi jatan. حجبا أبار سرب بيرت تجرا إذا آزار أولا بصوت أني أتجرا إذا أولا أركي تجرا إذا آزار كبري خاصو تجرا ما لف حجبا نبي ربي ترت ياسوي إكاش هو أبسني أغرتا Ya barsiisa in agartuu qabrintuu qullaa bar biyyeetee jira reefki ammaas irraan siif deebi'a yoo qabrii tana keessa reefki jiraatellee biyyee tahee jira jechu barsiisaa mee maal jetta haa Qabri khaysa bahaji aboo waan jeen dhageenye as bahi qabrii keessa as bahi هيا هيا سام يا إلما نبي نوح سقلت يا كده جيسونين بيخا مقارب بي توكيتشاوان هند دنديات هيتين سين أججا كاس خاتو أما كاس خاتو سي أججا إنها معجزة لا أصدق كيف هذا؟ إنها معجزة إنها معجزة معقول؟ انظروا دوغان خاسي خنو لقد أحيا معجزة يا قبر ربي سجلا أواد يا نبي ربي
meenuu fi mi'atiin meenaa fi yaa gabricha rabbii ani gabricha rabbiiti saam ilma nabii nuux نبي الله الرحمن ani ilmaan nabii nuux sadeen keeysaa tokko warra balaa bishaanii sun keeysaa najaa bahe keeysaa tokko saam naayim ani eenyu ni beeyta eeyyeen ati ciisaadha ati nabii ciisaa gurbaa maryamaati maryamaa intala cimraan ati ciisaa nabii guddaa ergameedha gama ilmaan israa'el يا سام waxyii rabbiitirraa beekeetiin jira halluun rifeensa keetii haalaan gurraacha akka ta'e amma gizeen laalu garuu adiidha rabbii guddattiin siif kakadha akkuma ati jette sun ture garuu gizee na yaamtu sun na fakkaate kan qiyaamaan dhaabbatte sodaa guddoon na qabate qiyaamaa sunirraa gizee sun na addaate rifeensi mataa areeda rabbi siif gaafadhu akka karaa jiruu as deebitu yeroo lamadaa akka ummata kana wajjin jiraattu lakki yaa nabii rabbi namni addunyaa tanarra jiraatu idil hadhaa du'aa dhandhamuunsaa hin oolu gizee ruuhinsaa irraa baatu dandeeytii rabbittiin siif kakadha ani inuma hin irraanfanne hadhaa sakraata du'aa gaafa ruuhin narraa baatu jirtu suniin irraanfanne malakul mawtu dhufuunsaa hin oolu hadhaa du'aa sun lamada dhandhamuu hin barbaadu hirriiba bareedaa keeysaan ture hanga ati na yaamtutti karaa raxmata kee guddaa kanaa kanaafuu ani wannin hin barbaadu yaa nabii rabbii deebi'uun barbaadu karaa raxmata rabbii kiyyaa osoon hin balleeyfamne duniyaa ummata kanaatiin osoon hin balleeyfamne hadhaa du'aa gizee ruuhin qaama keessaa baatutti deebi'uun barbaadu sirrii jirta dhugaa dubbatte yaa saam amma waan jechuu barbaaddu ni jira yaa ilmaan namaa namichi kun Isaa ilma Maryamaatii beeka tahunsaa shakkiin qabu ruuxii rabbii fi kalimaa rabbii guddaa amanaa ergaa isaatii fi nabii ta'uu isaatti barnoota isaa jala deema qaamaa fi qalbii keeysaniin jala deema qaceeluun keeysan dirqama dhaamsa biraa hin qabu yaa nabii rabbii شكرا يا إلهي galatni keetii waan si gaafadhe waan naa gooteef yaa rabbii kiyya
ati dhagayaa harkaadhaaniin beeka. Khaysaa ala keenyaas ni beeyta. Sirraa hin barbaada. Sirraan barbaada yaa Rabbii gaarii. Waaniin si gaafadhu akkanaa gootu. Ilma Nabii Nuux kana akka bakka isaatti deebistu. Karaa barzakh qixaaxa takkaa maletti. Aamiin. السلام عليكم. Nadura ati seeni. Haya galatoomi. Ani duraanuu isiniif himeetiin jira ture. Kabajaa nabiyyootaa tuquun qabnu Saam ilma Nuux kana kaasuun hin barbaachisu je'eetiin ture. Honoo gaawwanni sodaattan ta'e. Haa ta'u nuti akka kana ta'u akka kaasu maaliif beene yaa haasiya. Haya gaa rakkoo Saam kaasuu keessaniif wajji wal qabatee dhufuuf itti yaada. Wayi gawwummaa teeysan guddina. Wayi gawwummaa teeysan guddina. Yaa Sayyida Haazii hadage maqaa Saam kakaasee ho'atiin hin yaadadha guyyaa sun. Maal jechuu feeteeti? Ani akka kaasuun see duuba. Dubaan akkamittiin beekuu danda'a namtichi sun ni kaasa je'ee yoomiin yaadee. Mee dura tasgabbaawaa namtichi isni kaase sun Saam akka ta'e maaliif beeytan? Mee naaf himaa namtichi akka Ciisaan Naasirii kun Saam kaasuu danda'a jettanii yaaddanii. Dhugaan akka dubbatu godhee jira Muusaa Saamiriinuu dibicha dahabaa. Mee naaf himaa isin lameen kun akkamitti ta'uu danda'a wanni sun? Akka nuti ija keenyaan agarretti Saam qabrii keessaas bahuun barbaanne. Sakraata du'aa hadhaa du'aa sun lama dandhamuun fadhu jee. Onoo nuti tanaa agarree dhageenye. Isaanis fedhii Saam sun ni guuteef. Alhamdulillah jechuu qabna akkuma mucjizaa Aazar sunitti eega ka'ee magaalaa keessa nutti hin deddeemin. Mucjizaa Aazar jette himte. Ajaa'iba. Ati qoy Aazar du'aa kaasuun sun mucjizaa dhugaa keessaa takka jettee mucjizatti lakkooyta. Aboo Sayyid Roobiin wayiin si gaafadhaati mee atummaan addaan naaf baasi. Uummata armada dhaabbatu kana atumaatu irra wayyaadha atiitu haqa himee haqa addaan baasa. Garaagarummaa seerii Ciisaa ta duraaniitii fi kan ammaa tana addaan naa baasi mee. Yoo ta Aazar laalle ta Saam wajjiniin wal adda. Saam karaa qabrii deebi'ee fedhii isaatiin. Aazar garuu lubbuudhaan jira. Magaalaa keessa deddeema. Namaanis ni haasawa nis ni dubbataan. Ayaata Rabbii keessaa tokko tahee jira. Akkasiimi. Akkasi silaa jettee tahee jira. Ayaata shayxaanaa. Yaada tokkoon qaba. Kaan jee haa ajjeefnu. Lakkii. Yoo Rabbiin nutti aare hoo? Kabajamtoota. Wanni Rabbi aarsuun jiru waan akka uummata Nabi Muusaa addaan babaasuu caalaa. Ciisaan kun balaasaa kanaan uummata Banii Israa'el bakka meeqatti addaan facaasee jira yaa Khabiirootti. Ajjeesaa. Eenyu? Al-Aazar moo? Eekaa. Aazar ajjeefamuu qaba. Mee eenyutu ajjeesa? Kuni salphaadha. Harka duubaatiin waardiyyaa teenyetti ergina.
qalbi fadhu ardiyyaan beeytal maqdis ajjeesuu hin dandeeysu gurbaa sun yaa sayyidaa khaaziyaa mee isinoo aayiliin teeysan ni fudhatti nama tokko ajjeeftanii dubbii sun khanam takkaa hun dhageenye isini fakkaata ajaa'iba ummatuma akka bi'isin aayiliin teeysan ni fakkaatti aayilii daa'ima awoo khabiirticha akkamitti dubbattasa ummata dura dhaabbattee haaswitu kana waa xiqqashoollee hin kabajju kabajamtoota meena dhagaya dubbii tana yoo firaa dhiisne gaariidha bakka ammaan booda mashaqaan ilaa amma nu qabatte ni geessi fatanaa azaarirraa eegalaati ilaa amma nu gaya kaa usnu yaadni kiyya kun isiniif hin taane yaadni kan kee nuti hin usnu yaa sayyid buks garuu akkas tahullee gowwummaa lamadaa nuti firra kaayuun barbaannu isin idil wanni irraanfachuu hin qabne al-aazar ummanni akka itti beeku daliila mucjizaa rabbiirraa dhufe mucjizaa sababa du'aayii nabii rabbiitiin dhufe gizee sun waan tahu itti yaaddee jirta gizee ummanni beeke akka waardiyyaan beeytal maqdis gurbaa sun ajjeefte maal jaan ummanni ni beeyta nabiin rabbii namticha du'e ni kaase waardiyyaan beeytal maqdis garuu ni ajjeefte ajaja khabiirottiitiin ajjeesan gizee jaan mee akkam jettan haya mee naa hima akka yaada khiyyaatti namni isa ajjeesu nu wajjin hariiroo tokko ka qabu ta'uu hin qabu suuraa san hadriin ta'e tanattis nama dhihoo ta'uu hin qabu silaa gaarii na fakkaata jammaatni balabaas sun silaa waan kana godhe gaarii na fakkaata isaanirraa namni tokko waan kana haa godhu yookaan nama isaanitti dhihoo haa godhu yaa roobiin kiyya waan nun jettu ni jira ani amrii sun akka gaggeessuuf nama ajaa'ibaatiin duruun qopheessee jira amrii tana rakkoo takkaan dhabatti dhibbatti kabakkaan gihu suuraa san hadriin tanatti dubbii tana sirrii dhiisuurratti silaa murteessine gaarii dubbii tana rakkoo takkaan dhabatti gaggeesse inni isin bichaan murtii kanna eenyu laata darasaa faarsirraa dhufe tokko isini dabballee beekamaadha asiin dura asiiniyootaa fi mutashaddidoota irraa dubbii nuu fiduudhaan nu qaddamee jira adawwiin nama kanaa biyyeerra hedduu akka leencaatti dagee akka bofaatti baafatee waree nuu fidu faarsirraa dhufe tokko isini dabballee beekamaadha asiin dura asiiniyootaa fi mutashaddidoota irraa dubbii nuu fiduudhaan nu qaddamee jira adawwiin nama kanaa biyyeerra hedduu akka leencaatti dagee akka bofaatti baafatee waree nuu fida dabballee jette meemilikata zaanaaf miti namichiin sibaanu kun darasaa majlisa yuunaniyyuutaati damee shari'aatti barataa cimaa barattoota faarisirraa dhufe keessa caalaan isaadha warra ustaas gaalameen irra qaroorat biyya tana keessa namni shari'aa isarra fahameen jiru gizeen jiru dhaadheessuu kiyyaa miti beekumsi diiniif qabu haalaan nama ajaa'ibsiisa yeroo hedduun harka gizee dacwaa godhee ummanni afaan banee dhageeffatu daa'ii beekamaadha inni ammaas wanni beekuu qabdan isinii warra biyya roomaanii wataadara roomaanoo jinnillee waan godhuu barbaannoo jiraate akka dildilaatitti isa itti fayyadamuu ni dandeenya. Kanaafuu fuulduraafillee isa wajjin waan hedduu hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu namni kun nama ajaa'ibaatti akka salphaatti ilaalina. Garuu maaliif fi Barabaas hin filatin? Dhagayeetiin jira akka Barabaas ta'e itti gaafatamaa Awubaash. Maqaan isaan itti beekamanuu gamtaa booyyee qulqulluu. Sirrii jirta. Isa wajjinis hariiroo ni qaba. Garuu Barabaas iccitii dho'isuun beeku. Isni maraataa oriijinaala. Kanaafuu isaanis azar ajjeesisuu ni dandeenya. Garuu amri jajjabduu akkana namni godhuu qabu nama adeemsa siyaasaa qaceelloo beekuu fi yoo qabamallee dhiiga gama keenyaan facaafne ta'uu qaba. Jechuun kiyya namtichiniin ani baanu kun hariiroo bareedduu qaba matootii zuulitiyyiin wajjin. Yaa roobiin bareedaa kiyya dubbiin tantee naaf ta'uu jirti. Mee waa xiqqashoo qaceellootti nuuf ibsi. Wanni beekuu qabdu wanni nama gammachiisu hojiilee akkanaa kana karaa adda ta'een gaggeessa inni. Waan kana godhuufis kafaltii fi waan takkaa hin barbaadu. Galatallee hin barbaadu. Yaa bareedaa kiyya namtichi ati baantu kun nama rabbichi dalagu. Akkas jechuu ni dandeessa akkasuma inni. Ani nam takkaan agarree laga Yahudaa kana keessatti nama isarra Iisaa fi barnoota Iisaatu jibbu hin agarree na amane yaa Sayyid Qiyaafaa inni nama ajaa'ibaati. Taate deem fidime
مم.